Obwezo obu barirwa musente nyamwingi buhirwe y'abanyambabazi abebarimo Sperius Mugumya hamwe n'abarutehenda Foundation kandi ebihirweyo harimo ebitabo obucumu ebyo kujwara hamwe n'ebyo koresa Rohoko Health Center ya Kana kigenderwa cyane ndaba kandi nkunda kubanye nabo so ukagira nti emyaka yanje 38 ndisiya rahanga ankwase zomba mbarebe kugira ngo nyinca kare mbihumberambi nabo bamanyemba abana baba basindikiro bine bari bakora kandi barafire muto ni pijikimwe abana bato mureke kuzoko mukazakora takwatrine muze kora musitabi muze kora konkara hangana umwezi wanyu ko kumukunda wamugana wamusima nabo nakugarukamo abantu bagira ngo bagenderiro kwera beji umbyo kushoma nangwa no kwinegeza by'amagara umucyanga cyabo abazire bani abasomesa bo kubasomesa nangwa n'abedini kumuraheze mutina bo kubakize imyaka tuko kumukutina no muri hiriro koraki okubaji mukagenda mureke kuza kwirukana enkoko z'abantu n'emyani y'abantu acha mutine kibi mugezeho mushome tuyine mirimo emitwaro kinani ogitsire muna private naki omuyihanga lyona turi abantu miliyoni 50 yebuze aho kuza kuhereza kushoma abantu tuza kubaturubanga mu Uganda bamwe hari yabo abatondera obwezo byo koresa nibagira ngo obwezo bono buza kubahwera mnonga so Sperius ikintu cyakora izobe n'ikintu cy'umutandukano ikintu mbwenu kirukwesimisa kuba corporate social responsibility nka company yona ushimye kuba no garara abantu bawe ushimye kuba no garara cyangwa cywanyu aho kurga kandi nabo bakashemerwa n'ikintu kitakorwa buri omwe companies zindi no shanga zakozire ibintu bizakozire kunka zitakubasagara kunka Sperius shaheji yakora ikintu cy'umutandukano azimatsima Winston kurangutu yatwizwa nk'abana bo wabo akwanura nizago yakunu nezago ya Kigando nawe izuka abana bo wabo mazima tumusima muno kujangu nawe yatwizwa ngo muntu yaturetere ibintu ntwe twazware ngo ikani twafuru bisinje church mazima nakahangara gasha kwa Ruth Nesima muri banda aha wa Tayari West.